bir oyun kara, ırkçı boy boluptu. Bir bölüm, al özünün ırına özü birini çekip, baykolsuzda kokusunu düşürüyorlar. Emin topundan belki. Senin topunun sözü ordundan bozbalabayı duram. Anda seni eçkiye aytıp çekizem. Yürgüle eçkiye aytıp çekizeli. İki yerde köp ennen var eken, oşonu desen bolor. Emin dicimek durmayım. Gömde kodere olmayın. Arancırı. Anda seni karşılığa aytıp çekizemiz. Yürgüle karşılığa baralım. Eski cennet tüpülün turduğu kaza almayacak. Anda seni yurdu çıkartıp çaptıramız. Cüzdürü çocuğa varalım. Kıçı dönü vaxtıda birkaç gün üngür kanıpçada çağa basan olur. Karışkır çapaktı gül jol kanca sonda alacırım. Yürüşün bay kaytamız, yürgüle bayga varalım. Bay çocukçuları yoğurdu tapmay жүрür. Sabah urmay baysın bu. Çılgıçını urmak gül kızmandı toğukta almay oturam. Seni çıkanға aytıp kazananı taşıttır basaq mı? Yürgüle çıkanға baralım. Çıkan baydın kazanasın taşıp kursan bir toyğuzup albaysındır. Baydın kazanasın taşımak durar badarızdan kazal bacet olur. Kızın ilmiye suğucuramız, yürgüle tek balarına varalım. Baltar çıkandı, inine suğuyup oynamak dedi. İnge suğunaktı gül şükürlü oturup uzunlu faydalı almaya da. Ay baba seni inine aypasak mı? Yürgüle nege baralım. Balamız muzu olsun, yoğurdup tapmay жүрür. Sabah koy boysuz bu. Anıysa babam durgay жүрümdü, sabaya bacetam. Anda seni kuyunğa aytıp жүрümdü uçutturabız. Yürgüle kuyunğa varalım. Şamal, şamal. Bizden dolu yolumuz var bir bizden taşırmalarda karasınlar, biz makul oluruz, Kanday tapşırma. Şamal kanti payda bolur. Şamal sırf canan buldak abat almaşuğusuna payda bolup da. Şamal koyundan sızdırdı tavda berçi. Makul. Şamal degen sözü tada verin. Şamal degen söz beş damla iki muğdan durar. Koyun degen sözü tada verin. Koyun degen söz dört takadan durar. Bu cente yu takası iki bıştı belen. Iy cana Oya zamanlar sizler kıyıp durbaylar mı? Biz de sizlerge candan verelim. Yürgüle emnige baralım. Şamal toktaydı, cürümdü uçurmay, sizlerdi etkardı oğabız. Bizim taşınman atkarsınlar gana toktayın. Kanday taşınma? Cüm kaydan alınat. Cündü koydan kırkıp eşkinen taraf alışar. Cündü ata babalarımız barkan işletip gelişken. Anardı biz kirip tuğbunlardı cılı kirdirdi casaybız. Demek cün yolu turbaybı. Oba cılı, cümşak, zengin cana faydalı. Neke bu sözlerde Kırgız dilinden sınıf taşımasında yürüngümüzde cılı, cümşak, zengin,
Bizden üy boyundарды şurada kalakiyyiz. Tuğurduk, özlük, kalpak, jayna paypaqtарды жасашқан. Şurdak abdan boğaz ekeni. Oba, şurdak türdü, tüstü, oylar düşürülür. Mesela ortalıkanda koşultup vereyinçi. Şurdak cüdür jasılat eken. Artı bıttırının ne? Eşkini cüdür tıbıt dep atalar. Tıbıtın uzunluğu 80 santimetre çeyincedir. Tıbıt cüdür topologlaşıp tülbüt əlirge kurbayt sırmanı abdan ceni. Bir çikide kaçan tıbıt alınat. Bir çöleşkede 700 gramdan 1 kilogramga çeyin tıbıt alınat. Anı tarazağa tartıp anıqtaşar. Tarazа demişçi logikалық tapşırmanın cevabını bilmey attım ile çıkara alasınlar mı? Albatta. Birinci tarazada 3 ana 15'e beraber. Demek 1 ana 5'e beraber. İkinci tarazada ananaslı tabu için cümadan 5 tükemde biz ananasın 15 ekemdiğini tabi aldık. Üçüncü tarazada amurutu tabu için 26'dan 5'ti can 15'liğimde biz. Demek amurut asla beraber. Sizler abdan birlikte turbaysınlar mı? Azamatsınlar, jaşı turba, meleni cünü. Seni apa konuşmanı bilecekler. Norgoy, kanında karıp çıçkanın dinine su koyan. Av edilmez, abdan başına da taşıman var. Sen beni soruma cevap versin, sen çükön atalışın bilesin mi? Bile biz bilmegen değerine, misalı çükönü salgan başlık tuğup dep atalar. Çükönü okçakanın, çiğik, bök, ta, alçı, abalları düşür. Koydun çükösü koygu deliktiri, balgı içkeniki, çiğmi koyduğu torpoy dep atalar. Karışkыздın çükösü da anan taşılıkka paydalanıp gelişken. Selim altında kalıbı konuktan maltın çükösünün bayartıdan paydalanıp gelişken. Çükö oynadı baldıkta tattıka, şamda haylıka, tıkandıka, kapçıtıka, kuldatıka maştırgan. Hayır, senin çükörün üstü oturayı mı? Abul emnege kızı düştü. Orada oyundan hande patanan çükönü özünden kız düşkü boy koyuşlar. Çükö koyun diliginde balık, yodoy diliginde balık onuktan, alda çükünü dilik dep de taşar. Daha emniyeti ürettik. Misalı pay oyunda 3 çükö bir basındı bildirir. Torgoy sen aytıp görçü, bir basında 3 çükö bolsa 5 basında kança çükö bolot. 5 basında 15 çükö bolot da. Azamatsın Torgoy. Sen abdan akılda oturbaysın mı? Kel mağa bu tartışmağa jardan berçi. Makul. 8'den 18 kemetti 10 beraber 8. 18 kemetti 16 beraber 2. 8 kemetti 7 beraber 1. 1 kemetti 1 beraber 0. 11 kemetti 11 beraber 0. 2
Koşu 9 barabar 11. 19 km 8 barabar 11. Sen abdan akıllı bilimde öğrensizler. Emin cürgüle çıkartmasıyla sıkıyalım. Bakın cürgüle. Тоқтоула, кананардан қаралы. Асия тышқандарын сөз тамыз жаттарсын білесіңдер бе? Оба, маус. Басқа қандай сөздерді білесіңдер? Сөздері ғана емес, мәйттішкенді да білеміз. Бүгінгі аба райы жөнінде айтып бергілечі. Анда біз атқап білеміз. Oh no, it is coming. Run, run. Who did this? Oh, it's raining. Rain is wet. I don't like rain. I like rain. It makes the grass green. But we are all wet. And cold. The sun falls the earth and the water rises in the force of steam high in the skies and steam tossed into droplets. These droplets become heavy and fall down as rain. Ой, чичхандар, аябай акылдуу жантыктарсыңар. Келгиле чокурдайлы. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Emin olmalı yürüyelim. Sağlamakla kalkılar. Yürü çıkanlar eni bayğa baralır. Bayaki aytmadım bilen. Emi çıkanlar sen kazandı taşıp düşün. Ayı katırlar ve sözsüz yardım verir. Kazanandın derkin kedese tapşırmaktın jandırmağın tak көрөрсүң. Hareket kılıp көрөйүн. Кайтып келди өрдөк каз. Кайсы безин тапчы? Жаз. Күнү ысык күлгөбай, күлүп турган учуп. Жай. Айланады таттын түз айчы билсең. Күз. Кулак, ой, эркектиз. Кот сөйлөбесин. Кыш. Мен булардын баарын мектепте окуп үйрөнгөм. Бул өзгөрүүлөрдү мезгилдик кубуштар дешет. Сен чынында көптөр өнөпсүң. Дагы эмне билгейим бар этти көрчү. Эгерде чар каргалар түз эл оясына киришсе жаз жылуу болот. Торгой кирсе күн жылыйт. Таранчулар үрпөй кырса күн жай. Жөгөмүш жилисин тегерек кылып жасаса күн жайта ачык болот. Буларды мекен таада үйрөнгөм. Болуптур. Улярман байке. Анда кийинки тапшырмага сизди жылкычыңызга баралы. Барса баралы. Рахмат, сиздерге чычкандар жакшы турула. Жылкычыга баралы. Айтпадым билем, сабат аны. Ассаламу алейкум, бай. Алейкум ассалам. Канча жылкы жоготтуң? 500 жылкыдан 100 жылкы жоготтуң. Bir yerde 10 жылкы болчу. Демек сиерде 50 жылкы бар турбайбы? Ал бир 10 саны бир ондукта турабы? Ооба, туура 50 жылкы болчу. Сен жылкыларды карабай кайда жүрдүң? Мен анда окурук жасап жатканмын. Окурук деген эмне? Окурук азоо жылкыны кармоодо колдонулуу
метр, диаметр 4-5 сантиметрдей, кайын, тал долмоодон жасалат. Это такая красивая и нужная вещь. Ай, сен орусча билет турбайсың ба? Орусча жылқының бағасын білмедің? Конечно, знаю, же ребенок называется. Мы же проходили на уроке русского языка. Орыс тілін тасыма берейін, аңғара аласың ғой жылқычы? Давай попробуем твое задание. Найди ошибку. В слове «малыши» пишется «и». Слово «мыши» правильно. В слове «животное» пишется «и». В слове «машина» пишется «и». В слове «жираф» пишется «и». Запомните, в русском языке есть правило. Слова «жи» и «ши» всегда пишется с буквой «и». Молодец, а теперь сделай следующее задание. Назови имена прилагательных. Мама, она какая? Добрая. Зайчик он какой? Серый. Дерево она какое? Зеленое. Ребята они какие? Умные. А ты действительно молодец. Теперь вы в робе, а вы что умеете делать? Не то, я вам сейчас расскажу скороговорку. Не то товарищи, товарищу, товарищ. Кто при товарищах, товарищу, товарищ. А то товарищи, товарищу, товарищ. Кто без товарищей, товарищу, товарищ. А теперь попробуй быстрее. Не тот товарищи, товарищу, товарищ, кто при товарищах, товарищ, товарищ, а то товарищи, товарищ, товарищ, кто без товарищей, товарищу, товарищ. Вы какие талантливые, подняли мне настроение, давайте-ка все вместе станцуем для всех. Спасибо вам, ребята, я пошел дальше. Надо ведь Кашкырға. Кашкыр, сені жігічі чапанға деді. Тоқтауға айтқанларды атқарып кешкіні жейін. Жоқ, Қарышқыр, сен оңай ұтылғаны тұрасың ба? Бізде да башқа тапшырма бар. Мен барына мақұлмын. Қарышқыр, сенің чүкіңнің қандай пайдасы бар? Баяғыдан қырғыз елінде беру жатышы осы мен чүкімді мойнына тағып алғанда айылып қалған. Азаматсың, Қарышқыр, сен шынында ақылды екенсің, мен жолымды олайын. Sen şununda kutuydasın, anda orkada boğuş keresin. Elmi topun alıp veresin mi? Çok sen topun alıp ver, sen topun elmeğin arasında bolsa elmeğin caşı kırgın içkiye aytalı. Al bolsa candan besin. Bir güle eşkiye baralı. Eşki ben sana Karışkır'da alıp geldim. Emi sen necesin? Can sağ dostlar, benim de paydam. Deyip bağır silergen, ben barın atırıva da yarım. Ha sen kanday paydan bulmalı. Koy kakeye andaydı bir, ben adamlar için öte paydamım. Bilse beni adamlar için bakıp yürüşür. Ben ağırma söz verir, bendeki paydamım, bu benim tıbıtım. O ben senin tıbıtın turalı oğup gelecek abız. Anda cür gülüm. Bunda sağvarda şabar, kevgen saray uşokum.
kapısını alıp kaçı olmasa ben seni çok kılam. Men jönümde de malumatlar jokko men kasiyetli çok bol besetelem. Ana kasiyet turалы айтып жатасың, сен энчиден башласа да каратты койбой чутумда эле барып кайтсаң. Мен дарылык касиети бар жок болуп эсептелем. Көп ооруларды айыктырат, мисалы ич оору, тамак оору. Андан сырткары сууларды сактоо үчүн кургак жерлерде өсөт, сууну көп талап кылбайт. Ал өсүмдүктөр кантип суу ичет тууралуу айтып бере аласыңарбы? Ошол элеби, мен аны тажрыйба жасоо аркылуу түшүндүрүп берем. Өсүмдүктөр суунун тамыры аркылуу топурактан алышат. Аны түшүндүрүш үчүн бизге кагаз сүлгү, суу жана боек керектелет. Кагаз сүлгүдөн гүлдөрдүн сүлөгөдүн кесип алабыз тамыры аркылуу. Өсүмдүккө суу кантип жеткени көрүнүктүү болуш үчүн сууга боек кошуп алабыз. Дагы кесип алган кагаз өсүмдүктү боегон сууга салабыз. Караңыздар, суу өсүмдүктөрдүн бардык органдарына жетти. А сен сууну кантип таза сактоо керектигин да билесиң. Албетте билем, карагыла. Бизге кум салганга куту, суу, пластик стакан, төнөгүч керектелет. Алгай стаканды түбүн төнөгүч менен тешип алабыз. Кутудагы кумдун ортосуна чуңкурча жасап алып стаканды коюп алабыз. Дагы 1-2 стакан суу коюп алабыз. Кумдагы суу жер алдындагы сууларга, ал эми стакан кутуга окшош ага суу толду. Мына суу таза боюнча эми ошол эле кумга бир нече боек тамызып көрөлү дагы ал жерге суу куялы. Бир аз күтүп, кутуктагы сууну суутуруп алабыз. Карагыла, суунун үнү өзгөрүп калды. Демек жер үстүндөгү бардык зыяндуу нерсенин бардыгы топурак аркылуу алар сууга эле кайтып келет. Ал сууларды биз колдонобуз. Мындан биз улуу заттар, химикаттар жер астындагы сууларга булгай турганын байкадык. Ошондуктан зыяндуу заттарды топуракка таштабайлы. Биздин пайдалар экенибизди билдиңерби? Мына сене топуңду да алып берейин. Азаматсың мен. Сенден көп маалыматтарды алдык. Менин топумду алуу үчүн көп нерсени үйрөндүк. Эмгектендик, баарыбыз достоштук. Рахмат сага. Биз ынтымактуу, билимдүү, эмгекчил болсок, жашообуз ырда, бийде болот. Урматтуу ата-энелер, биз эмгектерибизге астуу эле менен жасалган белектерибизди кабыл алып коюңуздар. Thank you.